Mugoroba wo kuri iki cyumweru ibiro bya Minisitiri w'Intebe byatangaje ko mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya COVID-19 abagize guverinoma bose, abanyamabanga bahoraho, abayobozi b'ibigo bya leta n'abandi bayobozi bakuru mu nzego z'igihugu bazigomwa umushahara wabo w'ukwezi kwa kane, kunganira rero ingamba ziriho zo gufasha abagizweho ingaruka n'icyo cyorezo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero icyemezo cyaje mu gihe u Rwanda rwafashe ibyemezo bikomeye mu gukumira ikwirakwira rya coronavirus, ririmo rero ko ingendo mu gihugu zahagaze, amashuri arafungwa, abantu basabwa kuguma mu ngo ku buryo ibikorwa byinshi byahagaze. Hanyuma rero muri iyi nkuru tujye kurebera hamwe rero ibirebana n'imishahara y'abayobozi. Nawe uze kumva amafaranga yose agiye gukusanyirizwa hamwe rero ku birebana n'iyi mishahara y'aba bayobozi bose, ndetse wumve n'ingano y'aya mafaranga. Gusa rero nkutangiriye ku birebana no kugena imishahara y'abayobozi bose, ni ukuvuga ko rero mu kugena umushahara harebwa ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere harebwa uburemere bw'umwanya ndetse n'ingengo y'imari ikigo cyageneye abakozi, ikindi kandi nayo itandukana bitewe n'inshingano z'ibigo. Nicyo gituma rero abantu babiri bahuje umwanya uza gusanga umushahara utangana bitewe n'ibigo bakoramo. Hanyuma rero umushahara twifashishije itegeko, ndetse rero n'umushahara twifashishije uteganywa n'itegeko, ariko ntabwo bisobanuye ko ari wo abayobozi batahana gusa, kuko hari ibyiyongeraho nko mu buryo umuntu azamurwa mu ntera cyangwa se azamurwa mu ntera ntambike akaba ari mu mwanya runaka, ariko bitewe n'uburyo yitwara neza mu myanya itatu umushahara we ukiyongeraho 10%. Hanyuma rero dushingiye ku iteka rya perezida wa repubulika nomero 004 akarongo kaberamye 01 ryo ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2017, iri tegeko rikaba rigena ingano y'imishahara n'ibindi bigenerwa abanyapolitike bakuru b'igihugu n'uburyo bitangwamo. Ikindi kandi ubusanzwe rero abakozi bose ba leta bari mu byiciro 22. Mu cyiciro A harimo umukuru w'igihugu, muri B harimo abaperezida b'inteko ishinga amategeko imitwe yombi, perezida w'urukiko rw'ikirenga na minisitiri w'intebe, abo ngabo bakaba bari muri C. Hanyuma muri D harimo ba minisitiri, hakaza abanyamabanga ba leta, abandi bagize guverinoma, umuyobozi w'umujyi wa Kigali ndetse na ba guverineri. Hanyuma rero mu cyiciro cya E harimo ba visi meya b'umujyi wa Kigali, muri F hakaba habamo abagize inteko ishinga amategeko n'abambasaderi muri iyi myanya y'abanyapolitike. Icyiciro cya nyuma rero ni G kirimo abayobozi b'uturere. Twihuta cyane rero muri iri tegeko, iteka rya perezida wa repubulika rigaragaza ko umushahara mbumbe wa perezida wa repubulika w'igihugu cy'u Rwanda ungana na miliyoni 6,102 n'amafaranga 756 ya buri kwezi. Perezida wa Sena, perezida w'umutwe w'abadepite, perezida w'urukiko rw'ikirenga na minisitiri w'intebe abagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ungana na miliyoni 4,346 n'amafaranga 156. Aba visi perezida ba Sena n'umutwe w'abadepite, abaminisitiri n'abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida wa repubulika. Buri wese rero akaba agenewe umushahara mbumbe w'umurimo buri kwezi ungana na miliyoni 2,534 n'amafaranga 861. Abanyamabanga ba leta bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo buri kwezi ungana na miliyoni 2,434 n'amafaranga 613. Hanyuma ba guverineri b'intara n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo buri kwezi ungana na miliyoni 2,432 n'amafaranga 613. Abasenateri bagenerwa buri wese umushahara mbumbe ungana na miliyoni 1,847 n'amafaranga 609 buri kwezi, naho abadepite bakagenerwa umushahara ungana na miliyoni 1,774 n'amafaranga 540 y'u Rwanda. Ikindi kandi iteka rya minisitiri w'intebe nomero 92 akarongo kaberamye 03 ryo kuwa mbere z'ukwezi kwa gatatu 2013 rihindura kandi ryuzuza iteka rya minisitiri w'intebe ryo kuwa 53 z'ukwezi kwa gatatu rero ku itariki, cyangwa se iteka ryo kuwa 14 mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2012. Hakaba hari iteka rya minisitiri nomero 53 akarongo kaberamye 02 rishyiraho imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi bo mu butegetsi bwite bwa leta, rigaragaza ishusho y'abayobozi b'ibigo bigiye bitandukanye ndetse n'imishahara yabo. Icyo wamenya ngaha, abanyamabanga ba komisiyo zitandukanye harimo rero komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, komisiyo y'amatora, abakozi ba leta ndetse na CNLG, abangaba rero bahabwa umushahara uri hagati ya miliyoni 2
ibihumbi 11 n'amafaranga 950. Hanyuma rero abanyamabanga ba komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bakaba bafata miliyoni 1,330 n'amafaranga 80. Abanyamabanga ba komisiyo y'igihugu y'abana buri kwezi bakaba rero aribo nabo bafata miliyoni 1,330, miliyoni imwe rero so 1,330 n'amafaranga 80. Hanyuma rero ikindi kandi mu byo nakubwira nuko abanyamabanga ba komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bafata miliyoni 1,613 n'amafaranga 167. Ikindi kandi abayobozi bakuru b'ibigo nka RAB na YEB, RSB ndetse rero hakaza n'abibigo kibarurishamibare aricyo rero ikigo cya NCR, hakaza ikigo gishinzwe uburezi REB, umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, hakaba rero ari ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB ndetse na RURA. Abangaba bose rero uko ari abayobozi b'ibi bigo byose maze kukunyuriramo bahembwa miliyoni 2,11 n'amafaranga 950 buri kwezi. Ni umushahara mbumbe wabo. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB ahabwa umushahara mbumbe wa miliyoni 2,723 n'amafaranga 238 buri kwezi. Mu gihe rero umuyobozi mukuru wa RDB Claire Akamanzi, ubu tuvugana niwe muyobozi mukuru wa RDB, akaba agenerwa miliyoni 2,656 n'amafaranga 658 ya buri kwezi. Amafaranga yose uze kuyakusanya witonze, ukora imibare rero uraza kumbwira umubare w'aya mafaranga uko angana. Ariko kindi kandi rero n'amafaranga y'abayobozi bagiye batandukanye mu gihugu hose, yaba rero abayobozi bagiye batandukanye mu nzego nkuru za leta, abayobozi b'ibigo bya leta, abayobozi batandukanye bayobora rero ibigo bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuva ku muyobozi mukuru perezida wa repubulika no kugera ku bandi bayobozi bagiye batandukanye. Niyo mafaranga bagomba kwigomwa muri uku kwezi kwa kane kugira ngo afashe abaturage ndetse n'ibikorwa byinshi bitandukanye byangijwe no kuba rero igihugu turi mu bihe bigoye, kandi akaba ari ibihe bituma buri muturage uwo ari we wese adashobora kuba yabona amikoro yo kuba abaho muri ibi bihe. Mu byo wamenye ikindi kandi, kwa kane w'icyumweru gishize nibwo inama y'ubuyobozi y'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF yafashe umwanzuro wo guha u Rwanda inguzanyo yihutirwa ya miliyoni 109 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizarufasha guhangana n'icyorezo cya COVID-19 kibasiye isi n'u Rwanda rurimo. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr Ndagijimana Uzziel yabwiye RBA ko ayo mafaranga atagenewe umushinga runaka, ahubwo arajya mu ngengo y'imari akaziba icyuho giterwa nuko muri iki gihe leta igomba gukoresha amafaranga menshi cyane cyane mu rwego rw'ubuzima. Yagize ati rero kugira ngo haboneke ibyangombwa byose byo gupima abantu, kuvura cyangwa se kuvura babonetseho uburwayi no kubona ibikoresho bitandukanye ndetse no gutabara abaturage badafite imirimo, bakeneye iby'ibanze cyane cyane rero nk'ibyo kurya. Ibyo ni ibintu bitari biteganyijwe mu ngengo y'imari, bikaba rero byasabye ko dukoresha ayo dufite ariko dushaka n'andi iyo kugira ngo azibe icyo cyuho. Ngo rero akaba ari umwe mu bayobozi, akaba ari Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yitwa Dr Ndagijimana Uzziel. Ngo rero maze kukubwira imishahara y'aba bayobozi bose, kuva rero ku muyobozi mukuru w'igihugu ndetse no ku bandi bayobozi bagiye batandukanye. Ngira ngo rero Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo Kayirangwa Fantani yabwiye igihe ko imisanzu izatangwa n'abo bayobozi mu kwezi kumwe ari amafaranga menshi. Yakomeje agira ati rero ni amafaranga afite icyo azafasha, ntabwo twakora ikigereranyo, ariko ni amafaranga menshi kandi twumva azafasha mu kunganira ibyo abandi barimo gukora harimo na leta. Hanyuma rero ikindi kandi umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ari nayo irimo gukurikirana ibikorwa byo kwita ku batishoboye bakeneye ibiribwa, Nyirarukundo Ignatienne yavuze ko kugeza ubu ngubu ibiribwa bihabwa abaturage byari bigihari, ku buryo rero iyi ngengo y'imari iraba inyongera. Yagize ati rero ntabwo duteganya wenda ko abakeneye inkunga bashobora kwiyongera, ahubwo icyo twavugaga ni ukureba ngo umuntu ashobora kumara ibyumweru 2 akibasha kugira icyo yimarira, ariko wenda ibindi byumweru 2 ntabishobore. Ariko kubera ko imirimo y'ubuhinzi irimo gukomeza, ntabwo tubona ko imibereho y'abarimo kutishobora ishobora kwiyongera. Ibyaba cyangwa se ibyaza byose rero tukaba cyangwa se ibyaza
byaza rero bitwunganira ku birebana n'ayo mafaranga. Nyuma rero Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko ayo mafaranga agenewe imishahara y'abayobozi bakuru muri uku kwezi yose hamwe agomba gushyirwa mu bikorwa byemejwe kandi azatangirwa rimwe. Ko abayobozi bose rero bahemberwa rimwe, ayo mafaranga yose azatangirwa rimwe. Umunyamabanga rero wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe imari ya leta Richard Dusabe yabwiye igihe ko umubare w'amafaranga yose nahurizwa hamwe turaza kumenya umubare wayo, natwe tukazakugezaho umubare w'aya mafaranga, kubera ko nanjye ubwanjye ntago nshobora kuba natekereza mu mutwe wanjye ngo mbashe kuba nagitekereza mpite nyakubwira. Gusa rero kugeza ubu ngubu mu Rwanda bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 n'abagera ku 100, mu gihe rero harimo 4 batashye. Tukaba dukomeje guhangana n'iki cyorezo ndetse no gukomeza guhangana n'ingamba z'ikwirakwira ry'iki cyorezo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza no gukomeza kubana natwe muri gahunda y'amakuru, ibiganiro twaguteguriye umunsi ku munsi. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kubana natwe. Bye bye aho muherereye hose, mukomeze kubana natwe muri gahunda y'amakuru.